mi. Mislim, da bi bilo brezpredmetno, če še dlje vztrajal v prizoru. In v vseh dogodkih, ki so se odigrali v teh 21 letih 50-letnega gledališkega procesa. In moje zadnje gledališke predstave Tovariš Ratibor. Quieren milicianos, los moros no pagarán.
cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. No pasarán, no pasarán. Viva la quinta brigada, que nos cubrirá de glorias, ay Carmena, ay Carmena, que nos cubrirá de glorias, ay Poštovani auditori, zdaj nastopijo prosojnice, digitalne, didaktične. Kdor hoče jih lahko še gleda, kdor pa ne, pa ne gre. Ay Carmena, ay Carmena, mercenarios y machistas, ay Carmena, ay Carmena. Gremo. Kje je čas 1951? Rdeči krog državnih vladaj, Kozmos.
su prepusti. La otra noche él me acusó, ay Carmen, Mednarodna vesoljska postaja ISS, Atlantis, spojni mehanizem. In zdaj digitalna prosojnica številka 1, kozmifikacija umetnosti. Leto 1931, leta 2010 Atlantis, Mimesis, Antimimesis, oziroma obratno, Antimimesis, Mimesis. Kazimir Malevich, modro luna, zeleno zemlja, med luno in zemljo, planeti, planet, satelit, planet, tu je inteligenca v nam neznanem jeziku, to ni natura, to je kultura. Tržaški ambient, del kvadrat, proizvodnja simbolnega, črni kvadrat, ekonomija, vmes konstrukcije, levitacijske, planeti, levitacijske konstrukcije, digitalna prosojnica številka 2. Konstantin Rodžinski. Naslov umetniškega dela Kozmično orodje. Suprematistično delo, edino na planetu Zemlja. Naslikano na horizontu. Digitalna prosojnica, kozmično orodje, številka 3. Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian al poder, buscados y perseguidos por el campo y la ciudad, se acaban en la calle, no puedo buscar su casualidad. Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, 3 hojas de orden contra el viento del poder, siguiendo con su costumbre burlar